anointing the keidi me got kat ki yang komo yongoi puk tape sapal because ya wana imene sansal tame chela nane kip sapal koyo ip sapal me oloto tipachay kanen makala melen me kauno mako nger tipachay kan pula pon lupo o kapulupulang sampapon mako ap meman me kolula wiliaka peptides lukelong cheeses and ut kakauna nor ip sapalen mo meman me ip sapal iatame ankengen sarawi iatame kapoegi emasani cheeses masani magarchangate bang potlong arpoegi atarchongi atamongyong akatkiang changen saraw tamangen saraw watong kitail anointing okay anointing kardara masaman meken so chama morki peni tueja madu isa konori isa payo masani makchama ni tawen Christ japan soikala insana chaikan japan ki kitaildi get deny ourselves yan sana chaikan nangkale selma isa tuwa insana chail mo kan morin sampa perenen mi miselinan tip pensa sa court insana chaikan mo so an sama japan soikala Kitailor kapkapay ka chay lobo tawat kapkapay ka chay lobo kahit yakin sa natailer mameur kahit yakin sa natailer chay bang kotokotoke nan sampawat ap kuprong kuot tami kupurgi me chay bang kaperenki tami suik chay bang suik so kapay lobo es chomanga ipueki may ban so chay melelen mo italain sa nikan kapay lobo iba unyo kakamplain kowi ba unyo pumpup kowi pueki uye mamorta mamor mimini akala balap ka ngo tipon maso okay akatata be mamor mo kan me armas ka koso ito te mempelian tuecha aramaso mamor esaik mela kaun Jesus pola pokchan mor akatana ne mela nutuk pongane traga anut mamor ar miniminiang nganen kot ari apang kotor wie sansal nan morin aramaso iga sampaling ko saya anointing Pueke mele luketor Jesus na child more aka child mimi na anointing in God remi chai wi ka school ki go to ni tuan at pel ka school ki na Bible school anointing riau mia eu mo mas lale child ipuki ngen anointing me ko to lale men to kong ka child lale puk child so lang ke lai e ko to pusige sang deep inang deep okay liki met wetong en saraw kamabanas baptizen ngen sarawi and then minister o ngaramasakan so inanan to a full package magib sapal okay kininda ay stup sapal akaw na sapsapang ay kapakap melel boy ko limba chabi banso chip sapal chami minantip chabi kinolo kuryang isapem puwe pagpagigitan ipsapal kelep machaypan morkila kaitek sarawi Jesus masani ngoy me al ngoy me melel ngoy me mor ari tamen tindagan mor apoy mor machapan morgi alin ko na lang magchapanangi ngi ya alin ko lang epin masani yan kadimos Keso chay pugingen, keso chukak yan suso kuwing kot. Aramas kay buidi aramas, ngen kay buidi ngen. Okay? So, an Jesus al mechabana alulalo pa changolan lang. Life. An Jesus mauri mechaba maur po changolan lang. Masani, I am the way. I am the truth. Sapol mapatak, melele ka, ni mechabang ka melele, ni mechabang paikiyang po chanyang kolan lang. Tsaka kuya sansarawi, tsaka kuya rongorong. Ap machasocha miren Christ. So chala na chakolanan lang. Pakaiti ataw cha makasampal. Rika melele padanggang koros may video ko saya ko do imenen sansal me work pasang koita sarawi o more me fully submitted to God. Okay, more me kopre yang God when we me more. Of the child Christians to which Christ followers. Okay, Christ followers. So ni tawin Christ. Kahit ka cha adiki. Aptama Christ wiya chay wiya.
Christ badak chay badak. Christ kamau yala sumau chay kamau yala sumau. Okay? Chay ban moren Christ pag chaylen kak adegi Christians. Men bombe chay kan da souleng. Okay, pada ko po narmaskan kaya kaltan ki ko Rusia souleng. Ap chayla nana we me songin souleng riyaw miya. Eu chay ko Rusia me sansarawiya sucho wukila sucho Jesus nana chay mor. Okay, souleng me pangkola nan lang. Miki chay wiyo koko na pang souleng mi sapal. Souleng makachuri sange ki chay morin samba. Pwede chay mi na samba chay mi na lutuke en chay wangano sapongala. Ap miyoyer nganen sa wasay ki chay pa chay lempe wedi deep. Solar lit lutu wedi deep. Okay, miyoyer nganen sa wasay ki chay lutang en sarawi. Pwede en kasali yang ki chay song kan. Song sapong kan mi chay kan miyata. Pa chay lempe mangi. Ni warang ko aral wi koko sili. Okay, nan wi isa kyori isa kono me la skilao. Israel kadan Israel Christian nan Antioch po iwasaw me. Tuwacha iwasaw me chong wasaw. Chapeng kadan gin Israel Christians. Israel akam patang Christ por kilang same anointing. Rakilan tama Christ wi sili Christ lo pula korosa sa history koros balilaut ka de. Okay, apa so me got lao so cho wok pasangin Israel ko mapakpaki. Kahit ang koros Israel ko cha me pilata Israel ko cha me ka skuli o Israel ko cha me ka melelela an apostol ko Israel patango. Kahit ang koros kaskasaleta Christ karita reosa ya gruppen Christians. Okay, ar kasampal pueki Mauro magjakos ko siya kahit atikiyo. Ibanda at ngoy souleng ay maurap to san tolul mauren Christ es chumeleli atikicha souleng. Okay, abi when Christian Christ warakin Christ ko mepil anointed, mepil keidi. Okay, because they were doing the same thing the anointed one has done. They were anointed like him. Anointing the keidi me mipon Christ. Icha me aramas ko kilang epil mipon warakin Christ ko. Karataratan ki Christians. Waya we won Christ anointing. Okay, anointed. Isme anointed Jesus. Okay, atayo Christ sabolma keidi. Okay, sabolma keidi. So Kitail chay wialar sabolma keidi. Christians. Chay wialar sabolma keidi. Magarta makomo sapal. Aramas panday isme keyo gedi. Well, Christ. Ni lesson mes ayo ko ay kaskusayaw. Nangatete marun rawia mom ka. Liko ray tiway liko pub. Okay? Rakati in Samaro, rakati in Nanmark, rakati in Sauko. Out nang katete kap. Kaidin masliki ko Christ wiyayang Kitail maslale. Chay wiyala Samaro, chay wiyala Sauko, chay kaskusaya masanang court. Okay? Chay wiyala Nanmarki. Imanang kodial ko saya. Christ ka magkaligin Kitail da inchai o presentas kasalelang Kitail samo magichay wialar Nanmarki priest and kings. So ikas ko saya one beauty of Jesus makamuyongay kakutial. Tame wiyayang Kitail chay sulat sinaramas sinso kadrapa sinso wata. Chay ko sampal lima masano masani. Iwana chay ko sampal Christ po kung chay la pa chay lang para lang ko chay linanang ko sampal chay accepted. Kokonin suchar matami ip chang kisilo rok lao rapil likaw yata likaw ame likaw wiyat iratiek pa na chonti pra kitimatara kilisa wera naman ako ang court. Kauno court rapakin ra iraw yorok. Adam, where are you?
and iranta mira masabwek ra rokrokanta. Oso ira so sanya. Okay, raso sanya miraculiso. Yer ke melaman. Yer ke tim generata. Ya wewe na ke melaman. Apo poinan tip injakam pain tip. Arup man me ke melai ke tim generata. E wiak kileleo menangkade de kap. Mano ye Christ. Abang kita mata komo yo ngoy. Pagjanter kilisawa na manak. Mongkot. Okay, chawialar nan marki, chawialar samaro, ime masani nan kayom pitra, riau duau lelesak. Okay, you are chosen. You are chosen generation. Wow, royal priesthood. Chawialar samaro, holy nation, akasarawik chaila. God chosen possession, ke pilipil. Okay, special. Okay, mangkap-kaprayan sa orang amawan puksaraw, no wonder why masani good news. Good news about you and me. Punang katete marung rakan biyanan nanti. Lang rakit atami migos ko saya. Ansa mira sa baik. Iratik pa na chon tip. Kitimirala po irana manak. Sotra intra nan chon tip. Mekano ut kemeki la mano. Kitim generala liko kilin mano. Kakareti intra. Tame kas kasalayang ra. Bini pamparoneta sa mayeras Iran. Abang kakareti intra. Wabang kitimata atasaro. Pagjandir klangdi suwar. Abjayin sarata. Chawialar nan marki. Chawialar samoro. Chaschanane suwediki. Tama masani gitu weng Kitail. Pues cuma ko cek aja kau notor ija Kitail halle iwo weng craze iwo weng kalangan. Karena ma melel puka me piti no weng goto to talk and Jesus pon lopo. Maka mangi maka asa. The depths of it one lull. One lull in limpakong goto one lull in to talk wo. Chaila sane man pinip karja chestonok pakon Jesus. Gima chay losa ni lol. So cho coach me chay pan men William kita chay limpokongi. Hallelujah. So, mingkatamangking chay magchay anointed. So tamuitang Satan, dar masaman me bilsosa. And in da isko ismake ye yukadi. Ismake yang ukampung kenyang patpatahak. Makaip sapal kauno ke ye yukadi. And sarawi. Walong anointing keidi rami. All right. Amasani, you are anointed. Pangola nan scripture nan New Testament dame kadete kap kosayaki anointing the keidi memi po child. Korean current you riyesake. Arpeng God mekengatin kakela kai kitrata. Opil kumail niya child memor ke moren souleng. O katin katore kitraila. Epil kilele king kitrail dier kilelen sapoleman king kitraila. O katkiyang en sarawi nan kapete trail katete pan me koros me katin. Nakitong Kitail. Okay? Kauno emasani megatin kakela kay Kitaila. Po Kitaila nan ke maurin nan lang. Chay mimi po sambawat. Chay mamor ke nan lang ta. Miyasa men nan lang so. Nan lang sarawi. Nan lang megot mamaw. Okay? And that challenge memor ke morin souleng. What keep kaitek nalang up morin souleng. Christians morin souleng. Dagot Christians morin aramas keidi. Minda sapol machay masan in Bombay chay souleng yala aramas koros may sapal si jib sapal chay ganda souleng. Or rap des asa ya wak pasang.
ap mango inele na wak pasang. Kajay kan may ipsapal chay banasa. Mamor ka wak pasang. Maurin niya yang aja saraw yu su chay ipsapal. O maurin ipsapal chay banasa. Ma konen makilagal dawo. Ngayon sarawi. Kiyang kitail po. Kiyang kasaya wasa. Kilele kitail tier ki kilele sapol man kang kitail la. Niyakat kiyang kitail ngayon sarawi. Nang kapete kitail ka. Po yang kang kadete yung kitail. Me koros makot na kitang kitailer. Hallelujah. Chapan suchosa. Chapan suchosa suchokon. Mekcha sarawi. Laukcha lugelon Jesus na chay mawar. Makarata anointing. Niya chapan lugelon Jesus na chay mawar. Anointing te keidi mengen sarawado lale. Chay kilanger tip. Chay suik. Pueki anointing o kelael. Chala saya ya utukan chala saya ya Christ. Chay sutra mamor ko kusonne. Chay mamor ko kalangan ng God. Ya kalangan ng Godan keidi. Keidi ang ngayon saraw mamimilala chay so sa chay. Okay? Tamen dake kalangan. Agit just ko daw kita. Chapak mangkita te pachakan akat ki mak. Uy kat ki ang chay sawa sa pachay. Kalangan akat kat lala chay. Ansa me kam keidi. Magam keidi ap suja sap mitang ko prongo tuwa lukelon Jesus nan morap pinuya seling senimi ben suja ke kon. Totokan ngayon saraw po iping kakao niya. Iyat keep sa palap ngoy mo boss. Amay pan lukelon Jesus nan ay mor ayap men wuya tama Christ men wuya. Abanin rule out every sinful desire of man. Power and anointing of angasore la atay linangkan. Kaya may palwarakan pipiyang. Magarita, lukelong ipsapal. Kaya de kapakapa mga sambal. Submit on God. Ran koros. Mataba may dang anointing in God me pan yeyas lalitay. Sutra Roman gastoman. Sutra inangan men rong kolin samba. Nilala ramas loud. Souleng. Pompop ki men rong kolin samba. Pemanggilang gastoman. Pugita. Chalo kelong Jesus. Ap chay makakaon. Chay wito dong kaya chay linang. Na chay lugelong Jesus. Kachay lari. Nda ng sarawi burnout apiasang rey again scripture me chay wata ker nan Bible study naglarkan Isaiah pa isa payo okay Isaiah pa isa silu wasa ko emasa ni Isaiah ko patatame Jesus kasto niya ko ton block out usatasang tipo inang hindi pre-chay ramay ban lugelong Jesus ayap sojo kapakapo watawat connect mingen inongo mamor aramasa mamor karate chay komol chay bigil lipanet to gi chay men rongkolin sampa aramasa mamor inongo nutuko mamor ay when Jesus amasani deny yourself kisangu kenangan utukan kapag kam lobuat kakawiya ko parang God kay tekin sanong. Ay mo magtsabangkak warongi itaweni nitibak. Klang lancha sangan mo rin Paul. Bita remekila ray poson. Okay? Kau no likiyang ray rangkak mokit nan manaman po kita. Remesanger utuk te sambawat. Hallelujah. So masani chay wata ng karyang kurent iuriye sakyo wi kankakela kayang child kami ipsapal child anointed smagayay child di Jesus agat kiyang child ngayon sarawi tatawakan ngayon sarawyo temanaman ngayon sarawyo atau anointing keidi ke chay wuwa me keidio chay lukelong Jesus
Jesus Christ, Christ what ki anointed the sarawi. Minang ko yung son bayo masanigi. Greatest is the one inside of me. Melapo kat lale sang liki. Greater is the one lives in me than the one in this world. Is me in this world ngayon sa utrakan. Emi minan sambawat. Asa me chaip sapat. Greater is he that lives in me. Is me greater Jesus. Lapasang meminan sambawa emi milale child. Mekareta keidi in Christ o mi milale child. Ma mele child kiyang gota child more child in da. You my Lord. Uta na bang burnout inangan utuk. Pweki wewenan anointing nga patlon lale. Agutong kemela. Agutong totok lale. Agutong kemela inangan utuk. Inangan utuk, inangan nanak, inangan kamal, inangan kasailikam sakaw. Okay? Klang kaston, sambangan, fornication kaston, kilsawape. Tirin sa walang yung pompop selin isangan mokit puka-pukita. Child memor, child lugelon, Jesus up, child memor, child chumela. Child bananane, die to ourselves. Mia child bampona sa child keidi. Lord, let the fire. Okay, let the fire of your spirit burn out. Let the anointing burn out. Kay dia, isikasang re. Kosoy. Kauno, kiyang kitra. Pungan pilata. Okay, pungan pilata. Alright. Kalesia silurye sa kisu. Kalesia silurye sa kisu. Agachin masani pokumail peptais lar niya mail minimiyan yang Christ o alayer mauring Christ remail mail peptais la okay niya mail minimiyan Christ o alayer mauring Christ remail so aban socha melelin sola me banda ipsapal a socha mauring Christ uya sansal Jesus Christ si makasasongan na child more. Kahit yung pining ko na pata. Kahit yung kasambili, kahit yung godly, kahit yung Protestant, kahit yung ka-child mo mo ko. Jesus Christ. Okay? Kumail koros wiyalar sa palmangkot, seri kay sang nuposon o miniminiyang Jesus Christ. Hallelujah. Nisilis niriyay sa kisuwa masani pokmail peptais la niya mail minimniyang Christ walayer mauren Christ remail kay peptais la wewoki kita sarti kita mela mechay kung koy peptais nampil kilelen me atra maura sarti cha porta san pampilo Chawit maur kita maurin Christ. Imiwasa ko sa iya. So may pan maur ko maurin Christ pa nasa may anointed. Keidi in papakot. Keidi in katokewe tame Jesus wiyan ang sampawat puyayi. O yalarngen o katlona na maur. Kamuyo ngay pang kamelele sampuka. Kumacha sutroka kamelele masanang god, draw ye di deep mong god. Chami menanti, anti benso cha kamelele. Okay? Episoseu silu. Arukumail bilbuyalar sapol mong god aramas. Niyamal rong masan melelo. Rong amawan amail komorlar. Kumail posonlar Christ. O yanger kilelkiti. Kilelen ngen sarawi mea katininaw kitar. Okay? Kareta armas koros maposon la Christ. Me miniminiyangi. Chakosanya miniminiyangi chakiyangi acha maur. Ukicha muitangan pilkat katreta. Okay? Chakiyangi acha maur mat kikchasolapan maur. Sapol mang Christ yeyas mechapa maur ki. Akchapa muitangi kupro and
tuacha child relationship child wiala reo ama sani child yang kilil kiti ngayon sarawi makarata komu ipsapal kauna makei komu iti kom amu mauren sarawi kajami minan sampawat jasolar uyak san sampawat aja maura sarawi sujastiban mendoke di magtaban mugin sapungala ya tati bakmang kita tebatrakan pues ako sa yayar sujo koryapan deep ong relkan miminiyang Christ kaitek enda tangawi nanti pamkan poka miminiyang Christ enda sujo korya asa ma Christ pula pogulara chay korya ko asa may muitan chisa sa imnaur iyaletier mako bantipa yo sujo korya asa may yo yatatip ngay pagmang kitipay kanipan minan iran buki pro isak isu akan mak o manokela magarte man pagmak nak isu jabil wewe kong ya mangoyar mas tipanaman iwewe kong ya morena ipagmak ko may makalar ngay makukot makong yoyar haleluya imenda kisuja karya desaro ong relakan miminiyang Christ ameman suja ipsapal Christ suja miminana nor uwa saron deep maasa esa mongkot amamor pangkarya sunsli sakwalu sa yamo okay meman mesutra to pona sa Christ au yamamor ab karyami me poe okay hallelujah Jesus glory unto you so eura mi menchelen bilwata pana ko yung son ria isak isu ap kumay layer ngayon sarawi magkrais kat ki yung kumay layer ar kumay koros kin asa me melelo gis kumay gitail me ipsapal kele kinale ngayon sarawi puwe kia child puna sa Christ kichay sutra sotra iwiya mimiliki wiya letelet child tungongya child mongyo ikotto amasani kumail alir ngayon sarawi me Christ kot kiyong kumail lir ar kumail koros kinasa me melelo ya me melelen patak melel ya me melelen Jesus Christ amasani ngoy me ngoy me melel okay chapano sotra kupururang God sang nakawaiting ngayon sarawi okay tawad kupurur the depth lol o diala pa te mata-mataong kauno okay nang kayong kurentri yaw isak lamao kailangan ki mind of Christ pwede ngayon sarawi ara mas mesutong ngayon sarawi ratik-tik isak payo sang koros mepit God amaliki okay kilalain sutong ngayon saraw mo chay maliki rong masa ng God chay maliki may koras mepit kauno Riesa kisu masani tuan kumail Christ kachin kapulwong kumail ler sapulma ngayon sarawi orain sapulma ngayon sarawi abang kat lalamail sotra anana pa naman choro orang batagi yung kumail mekot Pongen sarawo kung kachin patagi yung kumail tuwan mea koros. O mea kung kachin patagi yung kumail yei me melel kay deklikam. Kumail arpay kiyang patagan ngeno o patiti yung Christ. Okay? Imakarita. Ang puyen sa pangala, lahat mano mabili doktore. Kak sa ulang ay rongrong kaulin sarawi. Kaulin samba. Apa sukak? Jauh yuk rong cep kap kica kolin sampate customer lakan via bete customer sex apete me kan me bit sambawat poeki ngai sarau yuso kau kawit. Jai lugelong Christ ap kecil mau ya memor karena jai sujo udial. Jai sujo ini nangi tamangen sarauken inangi. Tamangen sarauken inangi. Megot me melel, megot me fellowship, megot me masano. Ngayon sarawin inangi laletel, megot makatogi kichel la renkot. Kaston sampa, kolin sampa,
inang unutuk mo kan e apalicho matamataw papa mo inang o ito ke sambawat. Sin teenage kan struggle. Led me pilaut kan struggle on Kitail me psabal me koskosaya. Puegita Kitail so chom mo itong anointing. Keidi ang koto and the dog retail. Klanganen religion dan kinain so koros pongen yo masang rain Satan. Akan mi the dog puen litibi Kitail. Kitail souleng. Jai koirtan an religion jai so chong en sarawi. Ansam Kitail psabal Kitail satar buk pasangan san sarawi so sa court o sarawi meng tuaje ipsabal nganang coach mimre Kitail yuder kawit Kitail. Kitail soyer yama ko san rem goto yama kaiten. Up down the road nan morin souleng what irela kan me ima kareta kasampal ki kamuyongay chan pukata pukon papakot. Makita pukata pukon papakot nan kauna pegarong Kitail morin Christ pon sambawat. Korusya me ipsapal pang kekelail. Pueki nganan religion na kung paki Kitail chekin matamatawa. Uy, sa chayang puko. So ipan sa chano watawatis chupa nong kaisizol. Oh, is chayang, okay? So nganan religion mo Kitail malama me puko me bangka maor Kitail. Kitail malama me puko me wat mongot. Okay? Tama kot papang kaskasaleta retail. Abang ko sa niya kasaleta retail. Abang utiyal mamia atail din pakongi. Karita chakak sujo yang keidi nanim sarawi. Chakak sujo tolu rata title wasayo. Ap kachayip sa palok chak led by the spirit. Chakan rongasang ngayon sarawi. Wasa kasaliyang chailer. Ap tuwang kumail Christ. Kapula wong kumailer sa pulmang ngayon sarawi. Is kumail kachailakan mip sa pal. Kachailan ka ngayon sarawi sotra pekasal. Aramas banda ke keidi keidi ngayon sarawi mimre. Ikak papa kot. Miyam title sotra. Okay? Are iminda ke ngayon religion. Chachan chailip sa paler. Ngayon na pakpaki kachayl solang mip sa pal. Kirela kami, okay, I'm on the mission team, if I'm on fire, pa ibang kong patak. Ari, kachala matawa, okay, pa use that, I'm anointed. Chay kumpena sa kakila kay chay, pag child minan po ko. Aki child kami, mumod sili, imin tagay, so solang ka na mumod sili. Kachala either, miminan masano ko to life to ko sili, wasakan na child mimiya. Okay, po machay soja, wiye, pepe, nan, saylakan maurwat, Jai panum sakla religion, jai panum sakla sutra tongi anointing. Anointing or re mu yo re ya boil out. Tame boil out ki across the blood. Count Jesus. Loko lok sweat wairak pon matakla me karusia pola. Okay, aramas kantipi, aramas mamaliki, saro namanak. Okay, makom saro ko namanak Jesus saro namanak. Emasa ni kasong koros me lelong aramas Christ lelong apo so te pata el lelong et dilui ba so te changasang pokita e kotstone pola imindaki e poilaud como yo ngayon yang kolokol ngayon saraw yo anointing e poilaud take the blood of the lamb take the blood in John Christ okay es poinsan te pachekan o kiyang Kitail. So to come out Kitail up empower Kitail. Kitail and more to it anointed. A masani me young challenge in Sarawi. So to be a salkin me young in Sarawam, Corusiara must meet Sapalrang in Sarawi. Tamak Jeb a child anointing wong pasang at the pendamon a child apali. Okay, a child anointing Aramasman Mesugala Samba Karani court abana anointing powerful. Gera masaman may sapal mamor nani sutra nok die to self mamor nani kapuya kapakap sutra anointing bawa amasani up to one kumail Christ Jesus kapuluwang kumailer sapul mangin sarawi orain sapul mangin sarawi abang got lumail sutra nana panaman choro rampataki yung kumail mekot masutro ko sa yame. Ay, ngayon sarawi ka siya na nakaskuli ya. Kahit 10.
Ako sa ya mapuegi ngayon sarawi yami mre chai kakaan ko wewe. Chai pang watak masa ng kot, chai pang kakpen wewe ki. Ha? Yes, tami tinda po. Masa watak po sarawi sa. Ame jika watak ngay sa ngay udungan tangin sarawi tayo ma. Ngayon nenen la mata abaking kido kamaren pa. So you may patang kuasa. O puegi ngayon sarawi mre chai chachabil pampar. Po utang en saroban intang chajebang discern jebang gone. Menya patak mer kokoto sang rengot menya makaiten. Jabil banyang puini usaro jebang discern jebang gone. Okay, pues masani pues enta orain ngen sarawi a mimre child. Okay, ambile wata orain sapulmong ngen sarawi akat lala mail. So tana na panaman en patak yung kumail meakot. Ponge saraw kung katimpataki yung kumail tuwan mea koros. Minta ke lela sa me chay biruyata di pape chay kak pepun sa tepil manokelar tepil sa trokonta ngayon saraw kung prompted ngayon saraw kung wato ngayon konta sanswat yun nan child ka. Okay? Po chaylen kapakapak mang yang koto so pesang. Emasani o makin kung katimpataki yung kumail Mekin ka timpataki yung kumail me ye mele kay dek likam kumail and paiki yung patakan ngeno so isang patak man is a teacher Holy Spirit is a teacher I mean that chapan so just teach up I mean it is teaching through the anointing tayo anointing power nganeo keidi and nganeo re child Karita mak chay bil watak masa ng God already anointed chay pang watak cho wukla. Okay, chay rong masa ng God anointed ama bil kapulbul na tipsawan tatok komunyongoy empty vessels. Okay, chay tipsawan tatok on God. Arma atamor cha won ki anointing in nana chamor sanya cha suy kalatip o minimini ang God close nana chay relationship. A flow and power and anointing about flow. Kagak kabakap kawela po. Chay kaita kabakap po karongorong kaunong karong chari. Chay release power and God. Okay, chay kabakap ka anointed. Keidi o pakatarwang kawela burden o sigtodokan po naramas. Yoke proper kan. Ikos kasaya to when Satan akan beradi aramas koros. Kamas kuni Israel, kasalong pa ni Israel. Pwede kita miya mission ko tong kawela kamila prap. Ko tong uyata challenge sa paig. Aramas me anointed. Koros, aramas koros me ipsapal. Kela ilapan ata anointing o ata papali me uyata. Magjakarani kot kapakap kaisisod nan masa ng kot. Paig. Okay, paig ko. Uyayang child, kot and flow. Anointing on kela el portal. Amakichay ipsapal, ngayon saraw kotlong, utuk mamamor palilaut, so cha anointing. Chay pan piluya papa ko to chay pangatapos, so cha anointing. Has to flow. Okay? Hallelujah. So, kabarabor kami, kauno coach limbak, niya pa na karkachay, let's try karkachay, pichaylang kayo. Karkachay li kasarawi kachay la. Ya kasarawi na kiyang chay, anointing the rosonen, nga neo sarawyo, and mimire chay la chay po ko apapali, mo, apapali to cha, uyayang ang kilay. Uyayang ang kilay po ko strakta dong deep. Okay? So, imi ko saya, nga pa no mo na chapter and tasong anointing riyaw ang sa magkip sa pal ngayon sa raw ka siya ng lalam anointing kela pan ngayon sa raw yo kamakalay kitay lale kakela kay kitay lale ap chay pilanane anointing in liki may upon us and rub upon us or inside of us okay chay ganda ng sarawi siya tapoy te baptizing ngayon sarawi. Diyan na ran koros.
Jangan orang koros. Kapag ke anso koros ke acknowledge ngen sarawi murem ke ipsapal. Okay? Imagareta puegi ami milale tel aban shanawe aban pusigezang songan magaitang ko prongkot. Ngen sarawi milale magchamuitang en tatak eban kamakel oi kilong tamakot. Okay? As I'm taking baptizing in Sarawi, come upon us, make us stronger. Me come upon us, men ministry. Okay, men ministry. Ministry. Ministry karatarang koras. Kapag in Sarawi. Son ko saya, iya uya baptizing bil, mokileleng kolula. Me pango to murio, elabalapsang. Elabalapsang iya, aban kiyong kumail in Sarawi, o siniyay. Kita me ko saya, anointing. Keidi sarawian ngen sarawiyo apan mi po trial apan mi lala trial apan mi po trial puk chay bang kelail mas lale o chay bang kelail in kowi o ministry. Okay, so anointing in likiyo etoke me taken etoke me taken your anointing in you or will destroy. It will destroy and remove the burdens, to which puegiata anointed. And so you may kapakap, burden fall. Okay? Kakak pain delivery you, puegike anointed. Songkan makotonu wanguk maka once ke acknowledge the anointing ke anki, ke pinapali you kalar. Kachana na po kata telefonen, nan meloma kapag kanya wiluwa tranwat. Nan meloma sa wasaya imang matak. Okay? Tebe kaya sa magano intet lale liki. Anointing in likio men ministry. Kaya sa pa kasana na po kata telefonen, chaki meloma kaos ngayon sa otaren laba. You are there. Kaya sa pal. Same anointing, mimere. Chabanta cha kamelele. Okay? Chabanta cha kamelele. Udacha uya tame. Kauno kasarawi. Anoint kinuk. Kauno anoint duk. Kauno pero muy tang am situation and messy. Pokenta tonki. Okay? Kenta tonki. Anointing me kiwayan. Takot messy. Moma ka momot silia. Teka kuan visit labe na amang katiani tape. Yeramen nantiang klang nan nonom telefon kan. Ismeke ngaiten mamal kinang kapakap. Pokeng call mas. Pokeng kapakap. So, kauno mo itong ken miwasana sang wuyawita. Pokita kayang upsapal. Kiyang ugera anointing. Ama kasutotong ki anointingen. Aban mimumal wasan. Iuran sarau kukutuk chay bigula kapakap. My God. Milaw. Anointia kasarawiya. Puyang gola. Oh, and some situation we are we a chay kilkilang. Chay just arapasang. Chay chukako we lale. Okay? Chay ban such a ways anointing. Chay ban asame. It's for us. It's for us. Lale liki. Lale pok chaylen pain. Kauntawa paliala chal burden. Puyikarapan anointing. Men destroy. Men kawela. Men kawela song kan uwang child. Okay? Or song kan mepit ki child day nongan uduk aramas anointing kodra bang kawela. Masani ki child fill with the spirit. Fill with the spirit. Dami ko saya anointing, power, and ngayon sarawyo. Child mi awyaw taud ki. Bangko saya awyaw taud. Chay miminan masano. Chay biya kapakap speaking in tongue kay sisol. Tuwecha atra relationship ang quote intact. Lol, intimate. Okay, tuwecha popodio miara secret panate. Insa na mga pananang pungaramira kalip chasa. Es chokin share out liki. Okay, acha intimate ang quote close at chang. So drop masanti pano so silly. Okay, just chokak excuse me. Ayato po. Inangunutuk makela. It's chokak back keo. And so me in the presence, the power of the anointing will kill away.
abang kemela ajaili nangi sakau. Kemela ajail men smoke, kemela ajail men inangan utuk ajail men kamala ajail men nenak epan kemela. Okay, chay so chuma more pango sonet. Menda o ke souleng ke chukakuyama, ke chukakuyama, ke chukakuyama. Okay, masoro me pango sonet. Puso jong en saraure rail. Rail kapkapoyeta ko sonet poren memor pung. Jesus kochto. I kamanga yang komuyongoi. Ketan tatra automatic. Memor ke mor sarawi. Puegi en saraw kochlo. Walong anointing. Retail. Okay. Okay. Your anointing in you is for you to cause you to walk in his status. And more kakela ka atay person anointing in lalatayla on kitail kutelen kap mamor to echa Christ o mamor kamor sarawi amasani poema kumail ken wo wait ki anana panaramas kumai ban mela ama kumail ban ke mekila amail wiwi suet kan ngeno menya ngen sarawi kaitak ngenen Satan ngen sarawi aro kumail ban morla kasa kasambal kasi yung kitail sapal kasi sa yung kitail and so kitail mo itong Jesus sa kitail mor ananen ngen sarawi men wi mamor okay akay ten kitail kasi ya makmay pang wuwit ki ana panaramas kumail ban mela yana panaramasan sumok sakaw kailok peren wunani kamal nenak lengarngar ana panaramas maka kalesia limawi saktuaw ay masani magchayban uwid kumo karatak cha souleng ya chalukelong Jesus na tram nor amo kan buya ke lail puksaraw masani me ana panaramas me memor kaitek ngeno Maria masani me chapan mela Pukcha tiki lukelong Jesus na child more ap ka child mo ya kakaon pama Jesus ma kakaon apang kiyang ka child tame ngayon sarawi ngayon sarawi pitata ngayon saraw kupur kita is ngayon sarawi okay nan kalesya limorya sa kriyawo kasalita ngayon sarawan ngeno limbak katak pepol aktukutuk okay hallelujah praise the Lord iban udu wasapo ay skulo pancha per lakapo pangato kela so lakapo pancha kumenda anointing ut liki anointing in liki tame wiya yang child anointing in lole makip sapal moitang anointing in rule okay moitang keidi and cotton and rule achay nanga acha more ana panaramas ma anointing o so totok lole abel ban so totok liki yawan anointing akela lole iwan anointing abangela liki okay karajaramas kinmen anointed rakanmen liki poyaki esansal God ima God what real to us in secret aban reveal outside in private in public private life ma muitong anointing on kemela inangunutuk ana panaramas arma ngayon saraw mo yun mamor sansal nana chay mokit nana chay kosoy nana chay linang nana chay loraman ngayon saraw mo kakaon ay cha manamanin ngayon saraw yung sansal loud liki okay so niya ikas ko sa itrasong ka yung ay kakasawi wow yahuan ngayon sarawi awi lalaut lalay maso tra lalaut po inangunutuk malalaut ay may sa troya sansal kiliki okay you will masani what we do in private it's revealed in public my in private ulis child chong ngayon sarawi asame ima kaundar palilaut na child naur aban sansal
Nia tail ministry mas liki. Chai kapakap kiara mas power me mi milale upan work liki. Pachai chukak pachi god te bilarabas. Kasombal chai ronger me chai anointed. Muitang power and anointing keidi and ngen sarawyo. And the dog loud lale. Kechapan men kitail som patangan wokila mas koyo. Pachai chukak patangi me got me chai chumorki. C'è patanche mi goch mi c'è morki e me Jesus che le poare che se li paresiga sadusiga non puc sarawi puirel buinin go sonnet ki woi pata ko ko sondigan trou a pen rail se morki. Okay, so c'è men anointing che di en gota en countara tali non pona tali so trar pon and powerful lale. Panso me chepan would use anointing in liki abang kelal nan ministry. Hallelujah, Jesus. Kalangan en komi kapanga marami saraw kalangan kaping kiyang komi. Sapol momilim pa kong kit. Kalangan kiyang komi anointing. Keidi makom katumpuler nanat maor. Melel maslale ang kamakaleta. Abang porye liki ni achpan ministry. Tame real lalet abang porye liki. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Iya kapagap misapan pilata. Misisolarpan memorkin sana topin sana tatu kasandi. Saban mesang git. Poko prongkot kelebon wiya sansan. Kalangan kiyang komo yo, Lord. Keiti magosang remoy. Keiti en kapung kitala, keiti en kamor kitala, o keiti en tatongkang git. Kasalata kiyala mechikan. Keiti wet misokosokosaya. Keiti me Isaiah ko patarnan wani isa keo. Makampangat stone wiya. Keiti makamgat to watak nan Luke payo isa kwalo isa tuwaw. Keiti makamgat pola. Pokami yung katun kiyang karusiya kan makamelele. Ngayon sarawi. Keiti mo ngayon saraw walong ito na natamor. Ye to kamuyomo. Kamuyalangen, kamgat katret, kamgat katokela. Sapol mo ito dog. Kalangan kiyang kamuyo Lord at keidier. Puegi is kamu makachangat katlalet. Nito en kayon son payo katete yang kid. Greater is the one that lives inside of us than the one in this world. Let the anointing of God flow through our life and bring its purpose and your will. May your will be done on this earth as it is in heaven, in the lives of your children all across the globe. We bless you, we love you. Mighty name of Jesus. Amen.